بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Degaga berekada kami namaraja na wadding iram pirirlenna yi onrok kami namaraja risisina pung Allah Ta'ala sangadinna syukru maraja ki lau raja siwanna pung Allah Ta'ala nasibawa berekada alhamdulillahi rabbil alamin. Aga pasabari nasaba menengi de igaga apatiron na pung Allah Ta'ala de igaga pamasina pung Allah Ta'ala. Tidak ada hidayah, petunjuk, kekuatan na laki pung Allah Ta'ala mata sisa watak kalita hadireki berjama'i. Nika alhamdulillah engke pung Allah Ta'ala makkama sellauriatanna idik na pile pak mencaji atanna yak makkamasi na engke atitta nyawata Mario Renu mangolo masumpari hadirit na pung Allah Ta'ala. Mamagi-magi yero pasumpata na tarima na dupa madici pung Allah Ta'ala nasibawatui Rio Renu na pung Allah Ta'ala ya naritu pamasina insyaallah. Salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaro nabi tapa riwattunna meluna nasalai ramalang. Fedek matunru nabi tak masumpa lari pung Allah Ta'ala. Fedek matunru na buru-buru alina manguluri hadiri na pung Allah Ta'ala. Semakin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Padahal yaro nabi tak tamangki sebenarnya, namun ni dek na puasa, namun ni dek na tarawih, namun ni dia nak tahajud, namun ni dia nak sikri, dia nak baca Quran, rilalan na ulur ramalang, tetai di jami matama rilalan na suruga. Itu kelebihan Rasul. Engkau ni alena di jami matama rilalan na suruga. Terukir indah di samping kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si tampi asana si bawa puangna. Nekia riwattunna nang kalinga narasaka ya sangi miluk na isalai ramalang. Fidek matunru nabi tak masumpa. Ini berbanding terbalik dengan kita. Bila si salaan apa ya ko idi. Ya idi dia igaga ijami asat tak mata marilalan na suruga. Dia pagaga jaminan. Nariwattunna yang kalinga miluki nasalai ya sangi ramalang. Fidek marenu tak sedia apa na dengi. Buktinya apa? Taita ni pak masih kita dari awal mula Ramadan puah bingung pengurus UI kadabah mau tahun depan melo di Faluang masih gih dek negara alai jamaah. Tapi pede laso pede melo nasalai ramalang pede marenuha apa panadina. Padahal melo landuk matama suruga. Ya Nabi tak patamaki alina mapuasa lalana ular ramalang, tapi tetai na buruk-buruk moto alina. Ini berbanding terbalik. Nah, magi-magi insyaallah ini yang kehadiri welo madicin di sisi pun pertahankan semangat ibadata.
Ya ko para lui taburuk-buruk memang ni aleta masumpah dari Allah Taala. Kalau bisa atau kalalang ati ye ramalan tahun ini Ramadan terakhir untuk saya. Atau kang ati nasabak dek gaga jaming alena na wadde runtu lolonga si pemang ramalan yang akan datang dek gaga pa. Ika na misangi depa na lattu makatabir tawi na ala ni taro-taro na Allah Taala. Itulah sebabnya atau kang ati milok ka mamati-mati yang iye ramalangi. Ika na misangi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk saya.